Akaswani Imphal Ngangom Kiran Pau Pajari Ahan Badamaru Pau. Manipur ngarang miyoy chamri humputaret nauna COVID-19 positive oiki miyoy teret shiki. Mukhyamantri Nongthromam Biren Hairi COVID laisha thengnabada BJP ki karyakarta singna achobu thodang lauri amasung lebasida COVID-19 dagi na phabagi sang sada marhutara taret dasmik marishino yaure. सरकार की फैसिलिटी सिंगदा सही तारा निपान की मठक की मियोय सिंगदा कोविड-19 की वैक्सीन लेमना काप की कैंपेन लेबाक सिन मथुंग सथारी बना नहा ओरिब सिंगना वैक्सीन असे कापथोकनबा मदी अतै मियोय सिंग वैक्सीन कापदा सुमतेंग पांगबिना भाईजरी कोविड के अकीब लैरिबना मियामना सेक्शन वाटपगी थोंग सिंग तोकपिदुना यारि मखै युमदगी सथोक्तना लैबियु तंगाई फदना सथोक्लबदी फेस मास्क उपियु फुट तरुक की सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइमिट अमदी खुदसा तोइना हमदोक्तुना तरु तनान थंबियु कोविड कमरी लेनब ई पाउ सिंग अमदी मतेंगी दमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 01123978046 अमसुंग 1076 नि अदुगा राज्य की हेल्पलाइन नंबर ना 0385241166 अमसुंग 180034538118 नि हौजिक मपुंग आयो पाउ Manipur ngarang miyoy chamri humputaret nauna COVID-19 positive oiki miyoy taret chiki positive oibagi sang sada taramanga dasmik mangani rajya haksal bibhag ngarang thokpa serolomada hai punna sample listing hum supna manga test tawgi manungda miyoy chamri humputaret positive oiki hojik positive oiba punnu masing lakama listing mari chatret marfutara mathoi shure sikyo mina listing ama chatruk yankai taret shure hari matamasida miyoy listing ama chamri chupna taruk nawa faduna discharge tawkhibagalana nawa phaba apunnu masing listing marfutara taruk chama kunipan shure nawa phaba sang sada marfutara mathoi dasmik taret ohumni hojik active case listing taret chumna taruk lairi मुख्यमंत्री नोंगथम बिरेन हाइरी कोविड-19 की लाइसा थेंगना बहानबदा बीजेपी की कार्यकर्ता सिंह लौरिब थौदांग से थागतनिंगाइनी चांदेल उखरुल अमसुंग सेनापति दंगरांग पीएसए ऑक्सीजन प्लांट सिंह संगाबगी थोरम यावु चटपदा मफम सिंह अदुदा लैबा बीजेपी की कार्यकर्ता सिंह मुख्यमंत्री की वरी सानखी मखोइना सरकार की फ्लैगशिप प्रोग्राम सिंह ग्रासरूट लेवल फावुद निंगथिन चटनहनब लौरिब थौदांग बसु मुख्यमंत्री ने थागत फोंगदोकी ऑक्सीजन प्लांट सिंह संगाबगी थोरमद मुख्यमंत्री ने हाई राज्य सिदा मेडिकल ऑक्सीजन की अवार्ड पलहिंदना बहानना सोरसानपुर अमसुंग थौबाल जिलादा असिगुम मखलगी ऑक्सीजन प्लांट सिंह संगाख्रे महांगना हाई नौना संगारिबा ऑक्सीजन प्लांट सिंह असिना मिनिट अमदा ऑक्सीजन लीटर लिसिंग अमा पुथोकप ngamngani राज्य सिगा सिंह जिला खुदिमक्ता असिगुम मखलगी ऑक्सीजन प्लांट सिंह असि थमननबा सरकार होनारी उखरुलदा हौजिक सागलिबा फमुंग यांखै लेबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाकदरिबा मिखल ममांगदा संगाना बहनगनी मसिगी मथक्ता सिरोइदा खन्नबा हॉस्पिटल अमा साननबा होनारी महांगना हाई कोविड लाइसा दसिना मियबगी पुनसि मांगन बतना तना खुदोंग चादब कया मायक नजरबसु हाना लेरमदबा इंफ्रास्ट्रक्चर कया मरि थम्बंगमले राज्य सिदा हाना सरकार की ओइबा ऑक्सीजन प्लांट अमत लेरमदे सिंग जिला सिंग टांकक नाइना संगतनबा सरकार न थबक पाइखतली सेनापति जिला द संगतलिबा वाटर सप्लाई स्कीम से संगारबदी जिला सिदा सिंग अवाब मायक नरिबदु खरमखैदि कोकलगने हाइना मुख्यमंत्री न मखाताना फोंगदोकी राज्य की लौ सिंगु मंत्री ओइनाम लुखोइना हाइरी लौमिसना हार की मतंग नि पाइनरिबा से सरकार न यामन लुमन लौ यमसुंग मतिकसाना हार फंगनना बलेप लेटन होनरी बिष्णुपुर जिला की कुंबी इबुदौ संडोंगदा ngarang लौमी सिंगदा हार यंथोपगी थोरमदा मंत्री नवाफम से फोंगदोखिबनी महागना हाई महाकी विभागना राज्य सिदा लौमी सिंगदा हार फंगदबगी अवाब कया मायुकनारि हाइरिबसि कोननबा अखनबा थोरांग सिंग पाइखतुना कन्न होनरी असिगुम्बा तानफम असिदा नारोंदा लोन हार योनबा सिंग थेंगनरबदी मखोइगी मथक्ता अकनबा थबक लौखतकनी अथुवा मतमदा हार बैक लिसिंग निपान सु अनिसिबु टांका की ओइना लौमिसिना फंगननबा होनारी हार यंथोकपगी थोरमददा लौमी लिसिंग अमा चात्रुक मरफुतरा मंगादा हार यंथोकी थोरमददा बिष्णुपुर जिला की डीसी कृष्ण कुमार एसपी हॉप्सन सापम अमसुंग लौसुंग विभाग मकोक थोंगबा ऑफिशियल कया सरक याकी ताबिरियो पावसी आकाशवाणी इम्फाल लगनी केंद्र की हक्सल मंत्रालय ने हाइरी हौकी पुंग कुनमरीदा कोविड नारब मियोय लिसिंग कुंथ्रमापन सात्रुक मरफुतरुक नाव फकी मसिग लोइना नाव फबगे सांग सादा मरफुतरा तरेट दशमिक
Marishino Yore, Hauzik Pauda, Mui Koti, Ohum, Lak Taramato Henna, Laina Asidagina Fakre, Hario Matamusta, COVID ki Anawo case, Lissing Kuntramanga, Samri Mafitramapan Tenaki, Hauzik active case, Lak Mari, Lissing any lady, no more positive way sang Sada, Ani Dasmik, Manga Mapani, Mantralo in a high, Levas the COVID test of Wigitavok Sukumang Yang Sangsela Pagalan and Hauzik Pauda Punna test, Koti Nifunipan Lak Taratret Taukre. Mantralo in a high, Levaksin Batung Marisatariba COVID-19 Tika Tavukta, Hauzik Pau the Mir Koti, Yankai Lak, Marifutarukena, Tika Takre, Hokyo Punkun Marida vaccine dose, Lak Tarataruk Lissing Taramatu Hena Kafke. Pradhan Mantri Narendra Modi na Pradhan Mantri Kisan Chanman Nidhi PM Kisan Scheme gi Makada Kudong Chow Phangno Myo Singi, Mapan Su installment ngarang pitokre. Video conferencing kudang the pangtok buthormadu wangang with the Pradhan Mantri na hai lomi koti mapul lak mangagi bank account to lupa koti lissing tarapan hen transfer tokre. Imphal ngasi phongba pause singi marwayo pausingi damak hauzik Wahengbam Washington. Thakachari Kiran. Oxygen plant sangaba COVID amadi vaccination gi pauna ngasi Imphal phongba pauche yambagi maroiba pau oi. Mukhyamantri Nongthoman Biren Singh ngarang Raija Sigi Chingi Jila Ahum, Sandel, Ukrul Amasung Senapatida, Pressure Swing Absorption PSA Oxygen Plant Amamam Sangaki Bagi Pau, Nasigi Pauchi Ayambada, Helain Tawtuna Maroiba Pau in a Funeri. Naharu Litogdangda, Pau Sigaloinana, COVID Laina Laksin Nabapuna Hona Minabasangi, Haiba Mukhyamantri Wafamna, Ahan by Helain Tawtuna Fongli. People's Chronicle da September Thap Hawada Raija Sigi Sada Sama Vaccine Kaptok Naba Pandam Tamli Haiba Suri Bilen gi Wapam na Chaw na Headline na Makakpiri Pawasi Ichel Express ki Cho Ahan by Headline Paw Oidi Irei Pakta Manipur gi Vaccine Kapa Yaba Miyoi Lak Tara Mapal gi Manungda Lak Tara Humdoi Hena Vaccine Kaptok Pa Loire Aduga Sana Lepakta Singmi Singi Thada Percent Pam Kana Bahiramda Sijanagani Haiba Mukhyamantri gi Tongan Wapam Singasi Headline Tawduna Fongli. COVID ki Pauda Sangai Express Manipuri da Cha da Tara Manga Hena Positive Oiki India gi Positive Oibagi Changdi Cha da Ahungi Makada Hantakre Aduga Pauchi Asigi English edition dana Changnen na sample listing ahum sumna mga test tauki Anauba positive case su chang nem na samri humputaret aduga nomada positive oibadi chang wang na tara manga dasmik manga haiba color headline gi makada August thagi oina khwaidagi yamdaba changda mioi taret siki haina phongli Ichel Express ta su test tauba hantabana positive case antaki mioi samri humputaret positive oiki taret laikide haina headline piduna phongli Manipur gi organic farmer Thingcha Gangtega PM ga wari sana kre haina color headline piraduna India da Manipur Pamjaba mi gi masing hengalakle haiba Pradhan Mantri Narendra Modi gi wafam sanalai pakta ahan ba headline pau oina phongli Rajniti yoiba pauda Manipur Melda Lakliba Raija Bidhan Sabha Mifam gi damak Congress na sem sare haiba pau ani suba headline da phongli Imphal Free Press ta Pegasus ki wafam da Sangsata Birodi Dol Singna Sarang na Batokan Kibagi Pau ahan by headline da Fongli. Raija Sabagi MP Maharaj Sana Jaubalation Bana Manipur University of Culture Bu Central University Wahenna Bagi Wafam Parlamenta Pukat Kibagi Paushu Pona Pamda Anishu by headline da Fongli. CBI ki Matakta High Court ta Wakalakle Haiba Pawamasu Huyelan Pauda ahan ba headline Tawduna Fongli. Kiran. Thakachari Washington. Loichalakpada COVID-19 naging ngakthong na face mask sopa puttaruk lapna na laiba khut samadi maimit taru tanana thamba haiba achamathong ohumasi ngak na satpina ba amohana ning singjari. Aroibada maroiba pau amohana. Manipur ngarang miyoi samri homputaret nauna COVID-19 positive oiki miyoi taret shiki. Mukhyamantri Nongthoman Biren na hairi COVID laichat thengnabada BJP ki karyakarta singna achobu thodang lauri amasung lebasita COVID-19 dagi naw phabagi sangsa da marfutara taret dasmik marishino yaure paulu jare